Oyu ndi mulandu une wavha na vhuṱumani na thendara nṋa dze dza avhelwa khamphani ya BOSASA na dziṅwe khamphani nga fhasi hayo vhukati ha ṅwaha wa 2004 na 2007. Yo vha i thendara ya u bika na u pfumbudza khathihi na u dzhenisa dzikhamera dza CCTV hu tshi katela na u dzhenisa luhura na u ṋekedza dzi televishini na zwikirini zwa u lavhelesa CCTV. U ya nga muimeleli wavho wa mulayo vho-Agrizzi vha hayani hune vha khou fema nga mitshini ḓuvha ḽoṱhe na vhusiku halo, zwine zwa khou vha kundisela u swika khothe. Muvhuso wo ḓipfima u ḓisa khumbelo mbili khothe hune iṅwe yadzo ya ḓo lavhelesana na uri ndi ngani uyu mulandu wo kokodza miṅwaha mivhili ngeno iṅwe i tshi ḓo lavhelesana na mutakalo wa vho-Agrizzi u vhona arali vha tshi ḓo kona u ya tsengoni. The court to determine the situation with regards to the health position of Mr. Agrizzi and the way in which the trial will proceed. The state will file this application on the court and on the accused today. He cannot attend court for medical and health reasons. It's even been confirmed by the state-appointed doctor he's not fit to attend court. So I would request that in his regard, before we deal with Section 67, subsection 2 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977 is amended, that the warrant be held over until that date, until the medical determination. Muvhuso ri wo lugela u isa phanḓa na tsengo ḓuvha ḽo tiwaho ndi ḽa vhuraru ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi u ḓo thetshelesa idzo khumbelo mbili. What we're basically saying with both applications is that we want the court to determine whether the lack of attendance by Mr. Angelo Agrizzi was warranted or not, and to actually assess the various medical certificates provided to court many a times, and if need be, to request or subpoena some of the some of the doctors that provided the prognosis to the court. Ḽiṅwalo ḽa u fara vho-Agrizzi ḽo no bviswa fhedzi ḽa tou rumelwa musi hu tshi ho lindelwa u ḓivhonadza havho khothe tshifhingani tshiḓaho.